guys, what's up guys? Mayong punta guys. Dako karon sa San Isidro Pilar guys. Sa barbershop ni John Roy Morales guys. Dako dire guys, kami ko dito kay akong taga-taga sa guys. Ako ni Pasiro guys. Unya guys, dire ko guys ni John Roy guys kay affordable ra iyang tupi guys, 40 pesos guys. Ug ato ka sa uban guys, mahal guys, may na makasave kag 10 pesos guys. Tara guys, let's go guys. Guys, what's up guys? Karon guys, nadari si Sir John Roy guys, Morales guys. Ang akong barber ka ba nindot ko yung tupi ni si kuan guys, John Roy guys. Karon guys, ako ipasiro diri guys. Ipasiro diri para kuan guys, dito tanawon guys kay karon guys murag ni taas-taas akong buhok guys. Ready guys? Mo kana mo tupi na si John Roy guys. Ready guys. What's up guys? Guys, ito makita guys. Pinapamilya ko guys, mag-turbo na guys. Hi guys, diri sa Isidro Pilar guys. Amazing! My name mo tupi si John Roy guys. Morales. Parintin ni kuan guys. Katong kontra ni Manny Pacquiao. Sige nga to sir, si okay lang. Basta Morales to. Si Eric Morales. Eric Morales. Okay guys, what's up guys? Nagtubo na guys. Oh, tapos ka na tong barbershop guys. Nya gwapo, nya buotan pa guys. May ni mo to guys kay balik ka diri sa San Isidro guys. Estudyante, mga tuan guys, mga amahan guys, mga patuloy diri guys. Patuloy guys. Bata guys. Okay sa to gusto mo patuloy guys. Riwan guys ni John Roy Morales guys. Okay guys, what's up guys? Karon guys, pasilo guys, atong book guys. Karon guys, gilog-gilog din guys kay gabi ka kusog ang yang iso guys. Ulit tao pa ko si Sir Day. Estudyante ka, Sir? Estudyante. Saan ka duha? First year college. First year college na si Sir John Roy. Karon, guys. Karon, ayan yung pan, guys. Ayan yung racket, guys. Gusto niya. Sa ulit tao pa si Sir John Roy, guys. Nagtamot ka po siya, guys, para sa pamilya, guys. Nakatabang siya ng kanan. Kaya pagkaroon ko naman, guys, gusto nga si John Roy, nag-abot sa panahon. Kaya bisa karon galing, guys. May mga galagalan. Kaya pagkaroon sa atin sa mundo, Sir. Unay mundo, lagi ako yung restaurant, guys. Kanang kalis na guys. Kanya kanyang gibuhat guys, kani kanang dako ni katabang pod. Kani batok sa iyang ginikanan guys, kani yang barbershop guys. Simple lang niya guys nga kuan. Lugar na barbershop. Nagmay lang. Oh, basta kan ginagmay basta kanunay guys. Katabang pa ginikanan guys. Okay guys, nakita na to guys. Zero na guys. What's up guys? Natagaron sa San Isidro Pilar guys. Atas ni John Roy Morales nga kinanindutan mo tupi guys. Mayo mo tupi guys, hinlo siya mo tupi guys. Makita man nato guys sa yang pagtupi guys nga mayo siya mo tupi guys. Pila nagkakatuig diri sa manupihay siya? Buwan pa. Buwan pa siyang manupihay pero karon gabi ka hustler. Pero wa kay mga experience sa ani sir? Ako lang. Iyan na to guys. Tanaw siya video guys. Unsa pagtupi guys. Karon guys, mayo siyang tupi guys. Muna siya kanang hustler na siya mong tupi. Mga 5 years, 3 years nga manupihay nga mayo siya mong tupi guys. Hinlo siya mong tupi guys. Guys, naporma na tang tao guys. Natupihan na guys. Di na barambado ang tanawon guys. Amazing. Namigiting ka matupihan ta guys kay hinlo guys. Nami tanawon guys, inya muragaan ka sa atong paminaw ning kaning guan guys kanang matupihan ta guys. Tangutag ano ta photo ni John Roy Morales sa San Isidro Pilar. Need kayo diri guys, kay maayo yung tupi si Sir John Roy. Karon guys, i-display na guys. Display na tungkol guys ang mamatay ng lusa guys. Oh guys, display na guys.
What's up guys? What's up guys? Guys, kung makita guys. Hilog kayo guys, labing hilog ka guys. Pahan kita guys kaya ng siruhan imong kilid guys. Hilog din kayo guys. Hilog guys. Kamu mapaka-testing guys, ngayon nagpa-siro sa kilid guys. Testing na mo guys, kay labing hilog ka guys. Ha? Sunod guys, ang paminawon guys. Kita na to guys. Nanakan guys, nanapos ay customer niya mo guys. Nasa pultahan guys, sa buong guys. So, mga customer guys. Pero tataw guys, hindi ko manaw guys. Nanapos mo sunod guys, nga pagkabi guys. Okay. Ari uno gini si Sir John Roy Morales guys, kay pagkabo lang iyang pagkabi guys. Nabrato na kayo guys. Nga, hinag tayo guys. Kung mo na pa rin mo dong. Guys, ginutangan ng pulbos guys. Okay guys. Limpyo na good guys. Trapuhan na guys. Upan guys. Brush guys. Ano mo sa mo to? Okay guys, what's up guys? Natakaroon sa San Isidro Pilar guys. Sa Kinapunjang Barbershop guys. Ulitaw guys. 19 guys. Usa nga motabang sa giligaran guys. Si Jandroy Morales guys. Okay guys. What's up guys? Hello muna. Hilog na limpyo na guys. Nice, kita dulu guys, guys, kita guys, kita lang sinaw guys, yan sa pahat guys, guys. Hello na guys. What's up guys? Dahil lagi guys. Normal lagi tao guys. Ya guys. Yung mga guys, gabi nyo guys. Tingnan kayo guys. Siyempre kayo mo ito figure guys. Si ang barbershop. Pagkakagagagag guys. Si Sir John Roy Morales guys. Dari sa San Isidro Pilar guys. Pagkatong isa ito magpatopi guys. Dukula lang guys. Ariya lang mo guys. Dari sa barangay San Isidro Pilar guys. Si John Roy Morales guys. Buota ni guys. May niyong pagilok-gilok guys. Guys, arang gilok ka guys. Guys. Pila ka minuto guys, mamanay guys, ha? Dali ra guys. Unya, affordable pa gay yung utopi si Jandroy guys, barato ra guys. 40 sa yung pangayo guys, sa topi guys, manang nata diri guys. Affordable naman. Affordable guys, pero kuan guys kanang hinlo siya mo trabaho guys. Si Jandroy Morales guys. Na guys. Magkano guys, gigilok, pagilok-gilok na po guys. Gilok po. Na po yung kuan guys, reason guys na arang gilok ka. Na guys, ayan guys, guys. Gilok ka guys, oy. Na guys. Guys. What's up guys? What's up guys? Karon guys, kita bulbos guys para matangtang ng mga pinong kwan guys. Mga pinong buhok guys. So guys. Guys. Kaya po guys, tupok guys. Para umatay ang sabot guys. May mga kujamad guys. What's up guys? Karon guys, humalagi guys. Nindot kayo guys. Ang topic guys, limpyo kayo guys. Mayong topic guys, limpyo kayo, makita na to guys.
Kinikay mo si John Roy Morales guys. Ang grabe nga mo topic guys diri sa barangay San Isidro Pilar guys. O makita na to guys. Ang iyang barbershop guys kini guys. Ang iyang gawin na silang bahay guys. Located din silang bahay guys na guys. Ang kusina silang bahay guys. Kunya yung mga friend guys na diri guys. Kunya CR guys silang bahay. Kunya ang iyang barbershop guys. Nara silang bahay guys ibutang guys. Wala karon guys, karon nagka-pandemic guys. Usa siya kay estudyante guys ang iyang racket karon nanupi siya guys para makatabang sa iyang ginikanan guys. Unya ako guys, nako diri nagpotopi guys kay para makatabang po ko guys. Niya guys ni John Roy Morales kay nakita man ako guys maayo mo topi guys. Gabi hinutag guys. Og cover ka kung potopi mo guys. Ari lang mo diri guys ni John Roy Morales guys diri sa San Isidro Pilar guys. So kar guys makita ang iyang mga pan guys na iyang bangko guys. O pila ka katuig galani guys, di na ingani guys. O yang mga pangandoy guys pero kani guys na maabot ani guys kano man nindot siya mo topi guys. Unya sulit kayo guys. O nindot kayo guys. O tanaw guys, na porma na tagtao guys. Okay, kano guys na yang mga gamit guys, mo yang mga gamit na guys. Na yang pan guys kaniyang ketong pagilok-kilok niya ganina guys. Nga na guys gani. Na guys, no. Mo to yang pagilok-kilok ganina unya. Na yang resource mo, yang resource guys, bukat kayo ng resource guys. Oh. Na bukat kayo nya. Kuan kayo mayo guys, may hinlong ga mo dani guys, yung resource guys. Sa po ni siya maka kuan po ni siya kanang mga murag makakurkurog makagilok-kilok ay nako na nila guys. Unya guys, to makita guys. Una po yang mga kuan guys katong gikan kayo yang alcohol guys para sa katong pag massage niya. Unya na po yang katong yang topor ni guys pang spray guys ang yana gabi ng po guys kanang danguga kayo kan guys kanang singa nang gilok kayo guys oy. Unya na po yang mga kuan guys, mo ni yung mga gamit guys, gilagmay pa ni guys. Na yang katong yang gunting guys. Unya na yang pulbos guys kani gumanatog topi, pulbosan guys para gumag pulbos guys. Mo kay butang lang para katong mga gagmay nga mga kuan guys, smoke guys, matangtang guys. Okay guys. Unya mo ni guys katong mga ayang mga tamdanan guys, ang yang kuan guys kanang dala guys, lumang yang mga gamit guys, dala guys. Dala guys, unya nagay guys, mga tamdanan guys. Walang dari guys, udah guys, so dili ko napita guys, tanaw guys, so tanaw guys. So, tanaw guys, mo rin porma guys. Murag number 1 guys, number 1 jud guys, oh. Na guys, makita na to guys, oh. Na guys, so makita na to ang mga kuan guys, porma sa topi guys. Unya, ana guys, sulit kayo guys. Barato guys, affordable ang iyang topi guys, 40 pesos lang guys. Ang iyang topi guys, 40 pesos lang guys. Tanaw guys, oh. Makita sa amin guys, ang likod guys, tanaw guys, oh. Oh, tanaw guys, gabi hilo kayo guys. Tanaw parehanas katong topic ipakita number 1 guys. Yun na guys, mo na siya guys. Okay guys. Dako ko pasalamat ni Sir John Roy ang iyang pagtupi nil kayo. Salamat guys. God bless guys. Katong gusto magpatupi, doon sa Sir John Roy Morales sa San Isidro Pilar.